Ipolokwane ibuke inhlelo te-Ebenezer ne-Oliphant ekuphakelweni eMandi, kepha kamuva le mithombo beyibukene nekuphathamiseka kuleti inhlelo ngenxa yecishwa kwagezi kule ndzawo. Tindzawo letigcina eMandi ePotgietersrus letiphakela eMandi tindzaweni letimadolobha ePolokwane enkabeni yalelidolobha nesishiho tite eMandi. Takhamuti tikhatsatekile ngalesimo. I don't have water. I have just little for cooking, and then now I must go and get water somewhere for bath. I did not even bath myself. Emabhizinisi lekufaka ekhatsi emahotela kanye netindzawo tekulala atsikameteke kakhulu. As people book, they expect that the place that they are booking at it should be having enough water for them to bath and do whatever that they need to do. So when they don't have water, it's really hitting us hard, because now they end up not being happy because they have paid for services. Masipala wendzawo ePolokwane uthi lesimo singetulu kwemandla akhe. Generally, a lack of power stops us from even starting the process of cleaning water from a source of its raw availability to where it gets consumed. Letinye tindzawo letigcina eMandi time kuma percent la imfica kuphela.